Ngibingelele kuwe mlaleli, ngiyathemba usaphila-ke. Mina ngizocela kuwe-ke laphana-ke ukuthi-ke uma ngabe usamusha-ke kulo-ke leli khasi-ke leli-ke wenze okulungile-ke laphana-ke ungixhase-ke ucindezele-ke ibhathini subscribe nje, akubizi imali, kumahhala nje ukhiphe nesenti-ke elimnyama-ke leli-ke khona uzokwazi ukuthi-ke uqhubeke uthole nezinye-ke iy'ndaba ezintsha-ke nje engizobe ngiy'faka-ke kulo-ke leli khasi-ke leli-ke kusukela-ke manje-ke ukuze ungaphuthi lezi ndaba-ke ongakwenza njengamanje ukuthi-ke ucindezele-ke ibhathini usubscribe njengamanje-ke. Udaba kulethele lona namhlanje lapha sengivele kumlisa-ke laphana-ke u-M_K-ke wacacisa-ke laphana-ke okuningi, waveza nokuningi wacacisa-ke laphana nangendaba-ke yey'khundla-ke ethi-ke uyabazi-ke bayabazi-ke abantu-ke abashizelana nabo barojwa nabo njengoba sezosondela ukuthi-ke kukhethwe-ke izikhundla-ke lapha. Kodwa-ke angifuni-ke mina ukuthi wezwa ngami-ke, mina into nje ngizodlala-ke ividiyo yakhe nomlisa-ke uzizwele wena-ke. Mina-ke ezosicelo lapha uma usuyizwile-ke le vidiyo lena-ke wayilalela-ke ngicela kuwe ukuthi-ke ushiye-ke laphana-ke indlela-ke ocabanga ngayo ukuthi wena ucabangani-ke ngaloko lokhu okushiwo-ke lo mlisa-ke lapha kuma-comment section-ke, kuma-comment section ucindezele nebhathini nje subscribe nje akubizi imali, kumahhala nje ukhiphe nesenti-ke elimnyama-ke leli khona uzokwazi ukuthi-ke uthole nezinye-ke iy'ndaba ezintsha engizobe ngikufakela zona-ke kulo-ke leli khasi-ke leli-ke kusukela-ke manje-ke. Nayo-ke le video-ke awuyithokozele. Hayi ngibingelele ngane zakwethu, namhlanje ku-3 August 2024. I'm reporting live. Siyaphuma njengamanje siyosupport-a campaign ka-Comrade King Sabathe osuke Limpopo. Where is my vote? Ngizoqashisa ingane zakwethu kuwo wonke ama-comrade kulento yomkhonto wesizwe acabanga ukuthi azoqhamuka segibela igagasi ngoba nakho sesibheke ohulumeni basekhaya. Ohulumeni basekhaya siyabazi abantu esisebenze nabo, nesikade sinabo, nesikade sibambe nabo, nesikade sirojwe nabo. Bonke laba abacabanga ukuthi they come and climb the wave, the higher wave to the mountain. Ngane kwethu sibabhekile, sibagadile, sikhuluma nje sinezitha, sikhuluma nje kunabantu esinesakwazi ukucela usizo kubona ngoba sikhame out saba i-MK sazo support ubaba uNcamalala. Kunabantu njengamanje abacabanga ukuthi njengoba ngo-2026 sibheke ohulumeni basekhaya bazoqhamuka sebegibela igagasi. Bafethu igagasi aligijela kwi-MK, MK kuyasetshenzwa, sisebenzela umphakathi wethu. Viva Ncamalala, viva MK, viva, viva, viva UPM, viva. Ngithanda ngathanda sibheke